mun rang atanga INP mezo chanal thlir tu le ngai thatu zong te in zain chi bai kan bu ka cheu April ni som pali ninga nia indam tlan theu kan be sei Myanmar ram chanchin langsar zual kan ngai thale anga chumi ma in Russian invasion le akai noi thu toi te kanan soi masale phot don nia Russia le Ukraine in do na chuan ni somli le pakuana mel amuta RFE satellite thalakina tarlan danin Lipets 2 Russian military airport muna fighter le bomber omzat po March thatoplam ai khan ale tin tamta a aircraft ringot po somthum chuang a omani hei hian Ukraine chunga be pui thla kan tum tia an soifo kha ati chiang le zual ome Kharkiv governor chuan Russia bom thla ka wangin nimin khan mi pasari an thi ti asoya Russian military officer te chuan an sipai te chu war crime an nei te noi bo ngal zel turin an riat tira hemiatan hian mobile crematorium ruang halral na motor som pathum lai mai Mariupol khopuya achhop ni in Ukraine intelligence report chuan atar lang Russian Defense Ministry chuan nimin April ni som pathum khan Ukraine sipai sangkhat le somni le paruk zet chu Russia sipai te kuta anin pe ni in apuanga heng Ukraine sipai te hi 36 Marine Brigade mi ni in an soya anral thuam tenen Russia lama an pakai ta ti ani Pentagon how tu te chuan United States chunga silai siam tu company lian te meeting nei puyan tuma Ukraine mamo phuruk nan malakan tum nia soyani Lithuanian President Gitanas Nauseda chuan Ukraine ram apan thule political support mai baka military lama po thei to patan pui antum thu Twitter aziak United Nations Human Rights Agency chuan April ni som pakhat thleng khan Ukraine in dona wangin civilian sangkhat le zariat le somkua le pahni anthi to a hliam sangni le zanga le somnga le pariat om to in heng zinga hian naupang nun na chan somsari le pakhat an oma hliam za le somli le pali an om ve bok Maxar technology satellite thala ka alan danin Belgorod lama Russia sipai te an thok replaya heng sipai le ral thuam tam tak te hi Eastern Ukraine beiturakal anne Ukraine official te chuan Kiev bompuaka civilian zasari le somni ruang muani thuan soya mirhing zanhi chuang chin riat lovin an la ommek ni inan soibok Zelensky chuan Mariupol muna Russia sipai ten chemical weapon an mangem ti 100% a fin fiana ala omlo atia he khopui hi Russian ten an opmeka adin munchiang takin kan la soi thei mai lo ati Ukraine chuan Russian Black Sea warship Moskva chu cruise missile trumni ngotaka fu ni in asoya Moskva hi a chhevia wani ome Russia lampuin Moskva chiat thu an soiboka achunga kang meya chu awangin crew member te lak chu an ni ti an soi engwanga kang nge ti ero chiang takin an la soi lova an chui mek ti ani United States President Biden chuan US dollar million zariat lai mai Ukraine tan military aid pek chu atum le ta a tin US intelligence te chuan Russian military unit bitum turin intelligence report lama ahma aya Ukraine tran puyan tumbok amaro chu Ukraine sipai ten Russia ram chunga Russia sipai mun puyan bom turero an phalsak don lo thunga helam thil hi chu report an pe don lovani Zelensky chuan US in additional aid apek le tur hi alom thu asoi Warsaw muna Thai embassy chuan Ukraine tan tran puina hlan humanitarian aid hi Polish Red Cross ko tan da a US dollar sing rukman ni tin mamo chi rang atel ti Thailand Ministry of Foreign Affairs chuan atar langani Australia Defense Minister Marie Spain chuan Russian state company sompali lai sanction an siam bel thu asoya heng company zinga hian Russia rama ral thuam phurlon thin tu Kamas longlian siam tu United Shipbuilding Corporation le Rus Electronics Russia rama za somriat z electronic bungrua siam chuak tu tepo antelani Ukraine chuan Chernobyl nuclear plant ta Russia in an sipai zale somruk le pakualai an man sakte chu tang in thleng ton turin ma alameka
Ukraine Ministry of Internal Affairs chuan an Minister Denis Monastyrsky thupuan angin he thu hi an chua. Ukraine's National Guard Russia in an man te hi Belarus le Russia lama te hruayan ni a an thi ngen dam an chanchin chiang taka soi thei ni lova indo na tlem azang khai huna malak na achak thei don chau ni in an soya. Ukraine sipai te hian tang in thleng puitur Russia sipai zale somruk le pakua tal chu an man ve ngai don ni na lang. Nimin April ni som pathum khan ramli president te chuan Kyiv Zelensky muturin train in an kala Poland President Andrzej Duda, Lithuania President Gitanas Nausėda, Latvia President Egils Levits le Estonia President Alar Karis te chuan Zelensky an hmuhnuin meeting an zo vele press conference an neya. Tun indo na hi Europe mahun turti chian na ani. Kantran ruala nga ya Russian oil hi boycottin sanction na zo ka country mangai anti. June thakian Germany chuan G7 summit a thleng le dona he huna hian Indian Prime Minister Modi chu som tur nge som lo tur ti angai tu mek ani. India hian Russia adem du mi talova even Human Rights Council atanga Russia suspend tur thuwa India chuan vote pelovina oma Russia atan hle hei wang hian som lo mai tha ti Poland omani. Tun tum G7 summit a hian Germany chuan Senegal, South Africa le Indonesia te chu gas anga som atuma India ero som ani lo mai theni. Ma se Germany po hian Russia oil le reng thova Poland le Ukraine president te chuan an soi sel ve viau thomai. Ole Russian invasion le akai noi lam kha chu ti khan kan du tok le photanga Myanmar lam kan chun jom hal lo nia. Vawiin hi Myanmar ram an kum thar kut ni pui berani boka kutan mandana tang hian bulkan an tran photange. Sakain region yin ma pin lam chuan jing wa rolin demonstration an nei. Dawei district longlung khopuya chuan tukin khan demonstration an neya chhun lamero thereng vuak thlak ang mai an khopuya re hlea veiwa kan mang lo tlukani. Dawei khopui po re tlok tlok maya hinta da le paku khopui po ni dang ngai to chuan veiwa kan tlem hle bok. Rengun khopui po nimina kan puan tak ang khan an mani sipai council lamin motoran man bel chiam ti lo mi puilam chu tui the na lama an kalvak lova an festival chu a hlu lo ta hle ni. Sipain stage an siam na ti lo khopui chung pun tam jok chu are rui maya mongyo khopui te po are thuap mai. Vawiin chun lai vel khan rengun khopui along township a bom voi ni apuaka terrorist lam chuan mian dap na sangal hle a mi veivak pakhat chu an man nge ni in mi ta mutu te chuan an soi. Tukin khan not da gong lama bom apuak to a chonhulam khan en sing bazar lama apuak le boka. Tanin Tari region dawei khopuya construction area anti lama do san bula po Vawiin chongmadar som khan bom apuak bok tui the kut mang tu te po an phili boy na sa hle ani. Mandalay region Minchian township sipai council do sana po Vawiin chongmadar som pakhat le minute somli khan mi pakhatin baikin bomalo phura a hanti puak chu sipai lamin silayan met puak na sa hle ni in an soya bom puak wanga thiero an omlem lovaniang. Makui region kan ko khopuya po Vawiin chun khan an khopui che vela thingtlang mi te po tel vekin Myanmar Water Festival ni takin demonstration ro pui an nei vele a PDF lam chak na ani boka hetia mi puin demonstration na sataka sipai opna an du lo thu aw puya khopuyan fan lai hian PDF lamin an lo veng thapani. Hetiang deuh hian yisa chu khopuya po PDF pol ni in kopin khopui chunga mi puitenen demonstration an nei bok. Nizan Khan kalemiu khopui tong zalat venga terrorist council sipai omna chu kale PDF lamin an kap le a zan thilania thua chiang chialova sipai panga vel chu an thimai theini in an soya an ni lam an himani. Vawiin chun khan let pan chong kal na kong pui dunga om va phai kholulama ral thuam lian atla le a khochunga ni lo dewa thile hliam tuarero an om lovaniang mi puiero an omanuam lo hle a tlana tul thuda tlan mai thei turin let pan chong kong pui dunga khuwa te hi in ring ringin an om hlomani.
Makui region thilin le yisa chu township lama po nimin khan anloin kap le nia soyani April ni som pathum nimin chonhulam khan thilin khopuya an commissioner office a sipai ho chu YDF thilin tenan kapa sipai pathum thi in midang pani in hliaman tuar ni in an ho tu chuan a soi Makui lam hi an boi thale viau mai April ni som pathum nimin khan so khopuya sipai somnga velan lu bel le a tin so township a chakhat kho che vel te chu April ni som pali tukin dariat le minute somli pelatang khan sipai council lamin helicopterin an kap na sale hle ni inan soi Makui region pau township huam chunga tasu khuwa April ni som pani nemin pia tlai lam khan terrorist council sipai ten luta khuwa an lu laya khomi puite hlau thonga tlan chia te chu ral thuam le na kap zuin kho chunga mi paruk chu ral thuam le na wangin om muna an boral ngala midang pani chuan hliam na takan tuar bok chutianga khomi pui hlawa an tlan chiat lai an ka zui chiam nu chuan khuwa an hal ngal ni in pau alliance group chuan voin khan an soi arab thak du hle ani chung terrorist council sipai te chu pau township chimlam let pan hla khuwa le chau u kholama tanga kalte an nia an chanchin hetiang hian an khopa pakhatin a soya khuwa kan chu san laya ral thuam lian le silaya min ka awanga boral ta te hi engza chiange niang ti kan la hre chiang thei bik lova sipai ho an la oma wangin tuma khuwa kan la hongam lo pau chim lama khothen khat po ni tin mai terrorist ho hian an hala khothen khat phei chu tum ni hal te in an halani ati terrorist council sipai te chuan nimin po khan tet ke chin khuwa kainma khuwa le let pan hla khuwa te po hal le in heng khuwa te phei hi chu an khopumin an kangral vek titi to ni tin khothen khat an hal ba ka pau township se phiu township le pakhuku township huam chunga thingtlang kho som paruk lai mai chu an suwa samna sa hle bok Mandalay region Patengchi township kalama tong khobul Mandalay le mataya inkar kalna kongpuya water festival mangturakal Mandalay Computer University zirlai tele an zirtir tu te chuan na motor chu April ni som pali tukindar sari khanan lo boma an motora chia a thiero an omlo ni nan soi Mandalay region tho pali khopui veng number som pali na a security thok tu police te om na mun pakhat chu senkain LPDF 10 April ni som pali nizandar thum le minute som panga khanan kapa police pali an kap hlum nia soyani natuchi township a su phiu kung khwa om terrorist council sipai te po April ni som pathum nizandar sari le minute som ni khan PDF lamin ral thuam lianin voili an kapa sipai thi an om ngeya an rin thuan soi sipai som panga vel omna ania thi an om le om lo an hre chiang ri lo na a hliam tuar te chu meitila khopuya sipai damdoi ina an thiar nge nia an mu thuan soyani suibule Mandalay inkar kongpuya om ye thuat khobula toll gate po April ni som pathum nizandar kwale minute somri le pariat khan PDF pol sang in an kapa an chanchin chiang jok tarlan alani lo Kachin state solo township bul naya April ni som pani khan KIA le PDF tangrual ten terrorist council sipayan kap ni in voin khan an soya sipai kut noya om P2 seat mi som vel motora an kalayin KIA le PDF ten an lo kap nia soya ni an ral thuam te ba ka mi panga an mana ka hluman nei nual ni in an soi Karen state Thailand nena anin rina Myanmar township huam chung hu khi khwa April ni som pali tukin khan KNLA le KNDO in kop le terrorist council sipai te anin kap le a terrorist council sipai pakata thi ni inan soi terrorist lamin man norvezela KNLA lam hian hu khi khodaya lo changin an lo kap ta ni soito ang khan nimin lama tanga indo na Myanmar chimlam leke ko khopui thar le me wakhi kho inkara nizan lama tanga indo na po kha voin lam thlengin an la chun zom renga terrorist lam hian metalin mian ke matangin ral thuam lenin an ka puina sa hle ni in do na muala om KNLA sipai pakhat chuan media te hena asoya
in do na kalme kania wangin an chanchin chip chiarin an la report hlei thei lovani karen ni state capital loiko khopuya po April ni som pali tukindar kuwa vela tangkhan KNDF tele terrorist council sipaite anin kaptan lea anin ka na lama hian civil mi zanga lai mai an tang mek ne soyani le ngala anlain at om hleni terrorist lam hian ral thuam lian an chelek na sa hleya thi ngama in pe te chu thukhat ni se civil mi kar chea om mek te din mun hi ader thong hleni hetianga anin ka na satle ta ka wangin KNDF lampoin me puite chu veivak lo thram turin le thingtlang lama om te po mun him lama in sa seng turin hriat tirna an chhuwa le boka a boi thlak thei hle mai an water festival mandana du om lo hle ani hi karen ni state Demosu township nong pale khobul nai lama hian karen ni army tele KNDF tangkop terrorist council sipaite ne na anin do hi April ni som pakhata tangkhan nimin thleng khan an chhun zoma voin lama po loi kolam an boi le ni hi Demosu township nong pale khoche vela April ni som pakhat jinglam dar sari vela anin ka na terrorist council lamral thuam lena wangin KNDF mi pui sipai paruk ngotan borala midang somni lain hliam an tuar to bok ni leng lenga anin ka hi azonin nithum ani to a nithum lai anin ka na hian KNDF lamin mi som an chana soito angkhan somni lai main hliam an tuar boka heti lai hian terrorist council sipai somnga vel anda thave to ni in KNDF lam chuan an in soi bok hetianga in do na chuan na sat le ta ka wangin loiko le tongu inkar kong puidunga khuwa te chu an ral tlan thar vele ta a mi sanga vel ral tlan om le in chung ho chuan ei le ina har satna an tok mek ne soyani karen ni lam hi buai tiratanga buai na satna lam khania an state la chu ate sia terrorist sipayan mang ma hian an thi zo ma sa zo kang ti te hi a hlo om lam lamani hi nimin pialam khan sipai thi somsari velan oma nimin April ni som pathum festival eve ni khan sipai somsari le palian thi ni in khetiat media chuan report adon thua soi karen state fruso lama pariat karen ni state Demosu lama som ni sakain region yinma pin lama panga kalimeu lama som kanbalu lama paruk pale township pakhat mongjua a pakhat makui region pakhuku lama pathum trilin lama panga rengon khopui khayan township a som kachin state panwa lama pani thi in pali man an nibok moon state bilin lama pathum an vain terrorist council sipai somsari le pariat an thi nia soyania an report mai a omring photila somriat chuang an thi iring phot mai teng u tin nimin khan kalemiu lama PDF pali in ramtan nun na an hlana Demosu lama pathum boral ve bokin PDF lammi pasar in ramtan nun na an hlana ne Myanmar ma sipain thu nei na an pong la katanga nimin thleng khan civil mi sangkhat le zasari le somnga an thi to a mantok singkhat le sangthum le zani le somthum le pakua anom to bok ni in AAPP chona soi mantok to te jinga hian mi singkhat le za le somkwa le panga te chu khen be me kan nia chung zinga zakwa le somkwa le paruk te chu an chung thu rel fel sakni to in tang turati te an ni hloma an chung thu rel sak to te jinga hian kum som pariat noilam mi pani telin mi somnga le pakua chu thi tura rel sakte an ni hlomani ole tun tumata na Myanmar news le Russian lam tlema zong kanan ti chhuwa thei chu khati zong kha ania kan chanal clear tu le ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me